Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa 'alaika bi kayfiyati fi'li syai'il wajib fala yajibu illa 'inda iradati mubasyaratih. Faman balagha musliman fil muharram mathalan kana al-wajibu alaih fawran. Wajib an yata'allama ma'na syahadatain wa yantiqa bihima wa yata'allama wujub as-salatil khamas wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha wa ahkamiha. Wa minal wajibi alaihi an ya'rifa wujub as-shaum waz-zakah wal-hajj wa ghairiha minal wajibatil ainiyah ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa 'alaika lan natapono sapa sira bi kaifiyati fi'li syai'i kelawan kaifiyae utawa pertingkahe ngelakoni perkara al-wajibi kang wajib. Seterusipun Al-Habib Abdullah Al-Haddad nerangake kewajiban kauluban panjenengan iki kadinto mengetahui cara melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyah cara carana melakukan ngelakonen sesuatu sewajib kudu oneng kuwi sampean. Fala yajibu mongko ora wajib apa napa niku ma'rifati kaifiyati fi'li syai'il wajib illa inda iradati mubasyaratihi angin nalikane ngarepaken nandangi utawa ngelakoni perkara kang wajib. Apa sekabine borong se wajibaki dak umat Islam nika harus tahu carana enten. Beda kewajiban setak sekala neka kewajiban panjenengan ngaonengin kecuali mun pancet ampun bejenengan ngelakonin. Contoh ingat orang se kewajiban zakat. Abang ada se zakat na apa harus tahu dak kemudian carana zakat. Syarat-syarat zakat tak harus oneng karena tak kewajiban apa? Zakat. Orang haji apa wajib orang yang ngetahuin cara haji? Tak wajib kecuali orang gelak mula daftar mulandi kemampuan untuk melakukan haji, maka orang gelak wajib ngelakonin napa ngaonengin kaifiyah cara fi'l syai'il wajib perkara-perkara saya wajib bagi tining Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak kewajiban pasah karena kene masalah ni tahu ning cara dari rumah pasah kita wajib hukum. Niat ni kerja wajib pangenep imsak bode imsak apa se bebetal ke solat apa pasah apa se napa rukun pasah maresene ka apa se mewajibaki se mebetal dalam pasah genjerna pasah atau beka pasah tak wajib kan kui orang se tak kewajiban pasah. Nah, kan kui orang saya kewajiban pasah wajib hukum mengaoning ini kewajib kaifian ini kewajib bener cuma wajib pasah nah ngaoningin cara na pasah ben ilmu na pasah wajib hukum apa kudu ngaji enten bener polan pasah tok si wajib ngaoningin dek ilmu na pasah ini kewajib kan kui orang saya kewajiban apa pasah. Faman mongko sing sapane wong balago kang wis tumeka sapa si iman musliman
musliman tumeka faman mongko sing sapane mongko utawi sapane wong balaga kang wis tumeka yakni baligh sapa siman musliman hale Islam fil muharrami ing dalem wulan Muharram masalan umpamane kana mongko fil muharrami ing dalem perkara kang den haramaken masalan umpamane kana mongko ana apa al wajibu perkara kang wajib alaihi ngatasi man fauron kelawan enggal-enggalan apa sing wajib ayyata'allama ing dalem ayyata'allama ing yen to ngaji sapa siman makna syahadataini ing dalem maknane syahadat wa yantiku lan ngucapaken sapa siman bihima kelawan syahadaten wa yata'allamu lan ngaji sapa siman man balagha nikah ngaji wujubas salati ing wajibe pira-pira selawat wujubas salawati ing wajibe pira-pira salat al khamsi kang 5 wa malan barang yajibu kang wajib min ma'rifati hanya tani saking ngaweruhi napa niku ma'rifati ngaweruhi ing salawatil khamsi wa arkaniha lan rukuni salawatil khamsi. Adapun orang sebalik pun lada pak kebalik umur 12 tahun mon kana lake otaba amem pematoman nih mon orang bine depak kahet balighah maka wajib orang neka wajib ngaonengin secara tulian fauron ayata'allama makna syahadatain ing kipeneka belajar tentang syahadat dua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajib belajar makna syahadat dua ni kewajib kan kui orang sebalik atau orang bini sebalighah asyhadu nyakseen kaulah an sak temena kelakuan la ilaha ada pangeran sewajib sempe illallah kejaba Gusti Allah wa anna muhammadan ben saungkun Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah ni kewajib orang ngaonengin dek ka maknana mula debak ke umur kebalik wa yantiqu bihima ben wajib ngocak nikah ngocak syahadat dua nikah wa yata'allamu wujubas salawatil khamsi ben wajib ngaonengin ilmu-ilmuna salat 5 waktu wajib hukuma beni salat tah ilmuna salat ni wajib kan kuinakan saya beli wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha ben apa sih wajib kan kui ngaonengin ke salat rukun-rukun salat apa sih bebetal ke salat wa ahkami halan pira-pira hukumi salat apa sih berkaitan bi salat sih bebetal ke salat si wajib dalam hukum salat napa hukum salat ni kewajib kan kui nak kana si ampun mulai beli kunan kutu anak-anak kulit bisa menege belajar salat tah mereka reng sepo neka sangat dianjurkan napa andi bareng sekira kakatako sekiraan apa sampean andi pecot andi penjalin sabek ning compok ni kegentong lagi sekira anak sampean ke oneng ni termasuk adalah didik dak bun li ahlil bait ini termasuk napa dak dalam orang dak dalam keluarga ni adalah mendidik pokon tak bejang menceples sampai biar bingko gentong lagi tok ni ke sunnah hukumah nyabak pecot nyabak penjalin tak ko anan sampean tak bejang pacet perintah dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mula anak ni ka ampun depak umur ke 7 tahun tokol muda depak 10 tahun mun ninggal salat ni ka tokol bini karo soro tokol tentu na tokolan se kira tak keluar dere tokolan se sampai tak sampai napa mepotong katolang nah dadi ni ka kewajiban ring sepo ni ka anak bulang ilmu salat sepon kewajiban solat ampun belik wajib apa oneng deka napa pasa bulan Ramadan ilmu na pasa ilmu na
asolat kan kuina kanak si ampun balik ben kanak bini si balik ni ke wajib hukum apa pengajian dan sambian. Nah akhirnya kini kebunan banyak orang Islam tak bejeng, banyak orang Islam tak apa karena tak takut mulai kene apa tak kenal ke pangeran, tak kenal ke barang si wajib kan orang Islam montelasan cek banyakan haja apa sakapi sampian montro ni ngabenyak orang Islam congok mentepan telasan banyak pemandian pol kebun binatang pol montro ni ngabenyak orang Islam congok mentelasan kengon sampian tro ni ngah kuat iman congok sepuh gila berapa orang karo jedok lah Tangerang mon sambian tro ni ngebenyan reng Islam congok mon telasan mon sambian tro tawa kuat iman congok mon sobu mereka anak ni kekutu belajar mulai balik mulai kita balik belajar tikal pun anda cara na solat masih kami ngakan tak apa-apa latih karo kita balik anan sampean ke bitor montoran Allahu Akbar tor montoran deki bejena sujud tor montoran bejena mancing deku tor montoran tidak lah lebih-lebih bi sampean belajar tentang salat berjamaah tidak masih berjamaah bi Batman berjamaah bi Doraemon bi boneka ibu dintin tak apa-apa lah pokon belajar salat berjamaah lah nikah mula orang sepona kala mendidik kala bencara ngak nikah insyaallah anak-anak nikah berkembang sampai sepo berdebetek karena orang adidik kelaban secara betek aneka lebih kuat didik kelaban cara napa syadid tasydid pakereng mungkin takok ke sambian kengon sambian tak ada empon tak kira ngelakone tapi mun didik kelaban cara tabah kelaban cara watak beteti betek salat ni ke beteti betek takok ongku salat tah tadi mon kula ben panjenengan adik anak nikah kelaban cara engak nikah beteti betek salat beteti betek Al-Qur'an beteti betek salat duha beteti betek salat berjamaah maka insyaallah sampai sepo sampai tua anak nikah insyaallah bakal dadi anak-anak si terdidik kelaban si bagus kemon karo didik takok ke sampean didik takok ke sampean iki bade sampean mana ada sampean siapa saya kata gua apa salah benih salah kurang tepak mun didik takok ke sampean silakan mun parlo ngetelak putu bapak entok je lah takok saking diri takok siling putu ndak takok ngara ngako bapak ngara siling putu entok je lah takok apa boleh ngiding suaran nah tetapi mun urusan agama cek sampai kompromi bada orang ajar itu di Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Sayyidina Umar ni terkenal kereng bada orang ajar itu ke Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bada orang matamu ke Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Sayyidina Umar ni kekereng orang pak setan takok ke panggil Sayyidina Umar bada dalam jombon Sayyidina Umar ni agak aja bikin ni ginian ni ongke kededen Sayyidina Umar ongke kededen Sayyidina Umar acak loncat ning kededen Sayyidina Umar orang ni kajeling iya Sayyidina Umar dalam keluarga nah. Mon bandar macam Sayyidina Umar mon gula masuk serap ada sebengal omong mon gula masuk ke compok dim ada suara apa Sayyidina Umar takok kafi ke gula maka Sayyidina Umar ada bu mon tandi rasa sayang ke keluarga nah maka tontung orang ni ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab cuma sama dengkok karena orang mesti tandi rasa perhatian rasa belas dia kana kene berarti orang ni pun jauh dari kebelasan Allah Subhanahu wa taala pebelas dia kana kene dalam keluarga tapi urusan salat cek sampai kompromi ada pun kerja bi anak dungkin dungan bi anak kita apa busan bi anan bi embunana ni tak apa dungkin dungan bi embun kemarin yang kita apa Sayyidina Umar kita yang orang nggak nikah tak seneng Sayyidina Umar bener mata sayang ke keluarga tadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana benetang golongan orang yang setandi rasa kasih sayang dak selebih kene bentak gelem menghormat dak selebih tua
Tidak selebih sepo umur. Kerja berjana kerja bi keluarga, peseneng keluarga na kerja bi keluarga na. Cuma urusan solat cek sampai beda kasih sayang. Tina kah neser tak teke senyekeun. Bos sampai ngocak sini kerja ke. Ki buru tedung neser, ki buru tedung. Tak neser sampai nonan sampai ke neraka. Cegai dengan berat hati. Seneka. Pekolanan ke bagai jeding wudu raupe. Surah baja seneka leneka aku wajib nereng sepo mulai pun lada pak kebelik mun tak ngatak reng sepo nah maka anak gelak tak bakal kenal deka bareng si wajib ben tak bakal kenal deka bareng si cuba. Wa minal wajibilan setengah saking perkara kang wajib alaihi ngatasi iman ayyarifa utawi yen to ngaweruhi sapa si iman wujub shaumi ing wajib poso wa zakati lan zakat wal haji lan haji wa ghairi halan liyani haji zakat liyani salat zakat haji liyani kabeh niku minal wajibati nyatane saking pira-pira kang wajib al ainiyati kang bangsa nyata seketela mata secara ainiyah salat pasah nika termasuk wajibatil ainiyah wajib elakone pakenal dak bareng-bareng si wajib anak-anak nikah mun lebalik. Apa cukup salat tok, haji, zakat tak kalah penting kudu tahu dek bareng-bareng secuba malah tak ngelakonin. Wa ya'rifalan wajib ngawerui tahrima zina ing harami zina wa syurbil khamri lan harami ngombe khamr wa akhdhi amwalin nasi lan harami ngamek bondoni menungso oleh ngamek bil batili kelawan batil wa ghairi halan yani kabeh minal muharramati saking pira-pira kang den haramaken asyariyati kang bangsa syariah. Nah sampeyan matawa bareng sewajib salat zakat haji kengin khamr bi sampeyan teh beuleuy ganja narkoba bi sampeyan teh paenga zina teh paenga haram zina haram ngalak dinoreng ngentit ngecok nyopet teh patau ya salat tapi kelakuan tak bener kibine ini ketok ibadah salat ni kewajiban untuk elakonin perkara saya haram juga kewajiban untuk ejauhin antara kanan bi kiri ni harus ponan harus sajalan ni harus seimbang sekanan bareng si wajib sekacir bareng si haram harus saya tinggal seneka mun kula wi sampean nika cuma bareng si wajib tok tak merhatiaki bareng si haram yakni si larang dina Gusti Allah akhir anak kula terjerumus deka perzinahan deka mabuk-mabukan deka perjudian naudzubillah sehingga si rugi ring sepona kutu kenal laki bahaya-bahaya na minum khamr bahaya-bahaya na azina kutu kenal laki baik secara syariat atau secara medis secara secara kedokteran bahwa orang azina aja bahaya kening penyakit aid orang yang mabuk dia minum khamr bakal ancur baik secara medis secara kedokteran atau secara syariat waku ning akhirat wah kok takut seneka coba orang ngazina aja waku bakal kemaluk na bakal coco orang saya nginom khamr kebeteraki mon mateh mon kita tobat kiblat tak napa mayit tak ada dak kiblat bahkan Sayyidina Abdullah Ibn Abbas ataruan Pak mon bede pemabuk mateh kita tobat ataruan taleen engko perapet penting tang tanang bitang soko taleen mun bedoreng mate pemabuk kita tobat terus kaleh mun orang jing ngadep dak kiblat cedu calengko seterusah ataruan atantangan Sayyidina Abdullah bin Abbas mun pacet engko kelero tak apa saya caking kok orang semate kita tobat nginom khamr mun pas sampai mayit adep dak kiblat engko taleen mun orang je pancet dak kiblat cedu calengko kemun orang ini ternyata ketemor mungkor ke kiblat ducaleng kok saking dari bahaya orang sing ngenom khamr para hadirin saya sangat badan kul muljaki ana mun tak kenal kana anak bahaya nih kah bahaya akhir sampai tua ngelakonin bareng si haram
Kenal dah bahaya na orang minum khamr, bahaya na ngalak napanya mana ngerampas din orang, ngalak tunya na orang. Ben apa saya haramaki bi Gusti Allah wa ghairiha minal muharramati ghibah, namimah, atau karan, setretanan, takor, tak nyapa. Nah, ini kecukupan wajib. Apa tahu dekat anak-anak kul panjenengan bila ampun depak kebejena belik atau bebalighah. Walakin la yajibulan tetapi ora wajib alih ngatasi man apa ya ta'ala mayento ngaji kaifiyata siyami ing carane poso wal haji lan haji inda maji'i Ramadan kecuali nalikane tekane bulan Ramadan wa iradatil haji lan ngarepaken haji kang kuwi orang se tak kewajiban haji tak wajib ngauningin caran haji ban ilmu haji kecuali ilmu daftar kang kuwi orang se sakit tak wajib apa asa karena sakit ya nyongok sakit karo sakit pano tak apa asa kiu kan musafir dak musafir karo kan orjo tak apa asa niat ngakan ke pasar dia wala kaifiyatiz zakati lan ora wajib ngawruhi carane zakat hatta yamlika sehingga miliki sapa man malan ing arta yuzakka kang den zakati apa mal wajaji ulan teko apa waktu ikhrajiz zakati waktu ningetoaken zakat mun aban pacet lah tak ada saya zakatan ya tak wajib ngelakonin napa ngauningin cara nama keluar zakat mun pacet aban tak kewajiban apa zakat kemula aban kewajiban zakat tunya na benya saya zakat na benya ketika ampun dateng bektoh keluar zakat panen masalan atau zakat-zakat selain ampun depak setahun maka wajib orang ini kan ngauningin deke ilmu na zakat. Jadi tak seterjine ilmu wajib eka oningin carana kecuali orang-orang si ampun kewajiban ngelakonin kati apa sah atau haji deke Baitullah cukan zakat se kewajiban zakat. Adapun si tak kewajiban ngauningin carana ilmu-ilmu nasiki buru. Adapun salat pasah ya wajib kapir lah. Mun zakat nyongo in qadaroh mun mampu haji in qadaroh mun mampu napa boleh apa sah in qadaroh mun mampu mun tak mampu ya sora mokel keng wajib ngente mun sake sineka haji banyak persyaratan haji zakat engki cuken ning ilmu-ilmu bab zakat dan bab haji keng mula daftar wajib ngauningin kaifin beda manasik haji orang haji tak ngaji apa tak perlu ngaji cara haji tak tahu apa cek hun karo ngantem belajar apa ula wustu aqobah ngantem balang jumroh jamarat ngantem bismillahirrahmanirrahim dia tok ngaji ya ngenteng lagi wukuf ning Arafah neng tok pak wukuf je neng tok ning Arafah keng beda ilmu lagi ya beda se jamak takdim zuhur jamak bi asar niat berning Arafah wukuf ning Arafah cukup beda ilmu walaupun neng tok aja tawaf aleng-leng Ka'bah petongkal keng beda cara lagi ya Safa Marwah beda cara lagi ya beda ilmu lagi ya labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik waru setahun norok manasik ruah tato norok manasik moro haji bulan soki tak usah cingacian santak gelero dabbek ya dabbek kan kake bodoh orang dari Mekar tak cerita ibadah pak cerita domar to ucong domar mau kaju terak cong wah luar biasa terak malam jahaja abon jan tambah do tengah tambah gawo obo raja kina bude tengah jong tengah masjid bodo aki raja Ka'bah jeung aku aki jan polan jelang hanya tak ngaji butuh Mbak Abdullah ni kata mana cerita bilan kula kene beda orang ibadah haji mari haji yang tarbi mbah haji ini beda telok beda tamattu beda napanya mana beda macam-macam haji tanya akib mbah kakira ifrat apa tamattu beda ifrat beda tamattu noro haji apa kakek cana mbah haji biasa yai haji biasa enja tamattu apa lain tamattu punten haji biasa nih kagula haji biasa
Nangis, dia mbane kan nangis. Ara apa mak nangis? Tak tega jeling Ka'bah. Ara apa mak tak tega? Kan ke Baitullah, telema Gusti Allah. Pola nak ada cendelo na laba ngetok can. Can mbane ka. Dadi pola nak pangeran je suap e dalem. Cak je bungkono Gusti Allah, ada cendelo na laba ngatutup betok. Ni cara pangeran ne ka ba. Dadi mbane ka cerita bila. Kula ki kene na cerita. Kini ke sebab napa? Sebab andi kemampuan keng aben tak ngaji maksiat hukum mereka dosa. Beda orang kewajiban haji keng tak ngaji napa bab haji atau kaifiatal haji. Akhir mulai dari Mekah tak cerita apa-apa, cerita montore wong buong rosoan punya. Embong jaduk salepan jong. Dia nama cerita karo embong ngedon apa entar katol dina durapa. Oh cerita kakanan, cerita demar, tak cerita ibadah sekali. Sehingga orang yang semedang aki kisah, napa tak terus untuk haji ya. Ada perangsang, ada penari. Dan ini kak gara-gara orang tak ngaji, banyak orang salah dalam ibadah, benih saja oleh kenceran, oleh tu sesangki. Nah ini termasuk apa kewajiban kanggo orang sampun le wajib maka ngaoningin cara dari cara haji, cara napasa, cara zakat kanggo orang-orang se kewajiban makluar zakat. Bentar muga dadi ilmu sing manfaat. Ngesteteh nak anak inggih, nak anak pakenal deka salat, pakenal deka perkara se haram, pakenal deka barang se wajib, pakenal dek pemerengis dek barang dosane ke pemerengis. Jakun karo jiji mun bertemanco. Merengis mun beda kotoran merengis mun beda cek beda kecoa sekira merengis ke maksiat deh sekira ngelakuin dosa deh anak-anak re merengis deh lah tak merengis dia teman cok to bisa men karo pemerengis kan dek kotoran to pemerengis dek dosa mulai kene supaya kenal ka dek nyama dosa sing tak terjerumus dek perkara-perkara larang tining Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wal muharramat wal wajibatu wallahu a'lam bissawab. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.